natwe mwatubujije kandi natwe ngo tubasubize. Hano nta mabuye uri kureba ukuntu badusuzuguye koko. Reka mbanze ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane kuri wowe udukurikiye hano kuri Sogo TV show, ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema mu kudukurikirana umunsi ku munsi. Komeza dukurikirane natwe ntituzahwema mu kuguha amakuru ari update. Gusa rero wowe niba utarakana subscribe ukaba aribwo bwa mbere ugiye kubana natwe, ibuka kubanza ukayikanda kugira ngo ujye uba wa mbere mu kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi imyigaragambyo yatangijwe n'abakongomani bagera kuri 350 yakomeje guteza ikibazo hirya no hino, nkuko rero nawe ubanje kubyibonera mu mashusho nabanje kukwereka bwa mbere. Nkuko rero nawe wabyiboneye, imyigaragambyo hagati y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ikomeje kuba mibi cyane. Ku mpande zombi rero ibibazo n'ubundi biri hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo byakomeje gututumba kugeza naho abaturage bakomeza gukora imyigaragambyo bamagana leta y'u Rwanda ndetse na Uganda. Nibwo rero imyigaragambyo yakomeje kubera ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo i Rubavu. Nibwo rero iyi myigaragambyo n'ubundi yakomezaga, abakongomani bakoraga ibikorwa bimwe na bimwe byerekana yuko banga u Rwanda urunuka. Nibwo rero batwikaga amabendera y'u Rwanda ndetse bagakomeza banafata amafoto y'abayobozi bakomeye cyane mu Rwanda nayo bayagira ubucece bayatwika. Si ibyo gusa n'ubundi bafashe n'amabuye menshi cyane bakomeza kuyasuka hejuru y'abapolisi b'u Rwanda bari bari ku burinzi. Abaturage rero b'u Rwanda batuye hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo nabo bari hafi y'umupaka w'u Rwanda, niko bakomezaga basaba abari ku burinzi ko nabo babaha uburenganzira bakohereza amabuye muri Kongo nk'uko abakongomani bari kubikora. Abari bari ku burinzi rero nabo babahakaniye cyane mu rwego rwo kugira ngo hasaswe inzobe rwose kugira ngo amahoro yongere atahe. Ariko imyigaragambyo rwose yahereye saa 12 z'igitondo kugeza n'aka kanya iracyaba, ariko nk'uko nawe umaze kubyibonera ku mashusho yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane. Gusa n'abapolisi bo muri Kongo nabo bakomeje bagaragaza yuko bashyigikiye bano bantu bari mu myigaragambyo, kubera yuko ngo bari mu myigaragambyo y'ukuri yamagana leta y'u Rwanda ndetse banashakaga no kwinjira ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo baze ngo kwica abanyarwanda bose ngo ubundi banafate ngo u Rwanda barwomeke ku gihugu cyabo. Heno amagambo n'ubundi bakomeje gusubiramo nk'uko mu myigaragambyo ya mbere bakoreye mu mujyi wa Bukavu bakomezaga bayisubiramo gatanu kuri gatanu. Rero nanjye ndakomeza nkugezaho ibiri kubera muri iyi myigaragambyo. Gusa niba utarakana subscribe wibuke ubanze uyikande kugira ngo ujye wa mbere mu kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Ibihe byiza rero n'ubundi reka mite nkusigiramo amashusho y'imyigaragambyo yakomeje kubera Goma hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na mwatubujije kandi natwe ngo tubasubize. Hano nta mabuye uri kureba ukuntu badusuzuguye koko.